službeni fotograf. Znači, biće otvoren. Vidi ovo. Zašto piše desno? A nije krivo. Ovo lijevo ti. A ovo nije. Ovo ti si za rolove. Sad mi je rekao Darko da stavimo ovako. Darko nije ništa rekao. Je onaj drugi Darko. Kako god da slažemo prvu jedinicu, pa dvojku, pa zakon deo. Bog Darko. Jutar. Dobro jutro. Jake snage zagrebačkih klubova su došle na Bled da ga osvoje. Neki poslije 10, neki poslije 20 godina. Sa Bledom. Nakon puno godina. Zadnji put sam veslala tu 84. na međunarodnoj, ili 85. Niti memorija me ne služi više. I koje emocije se javljaju? O, predivne. Miris Bleda. Miris Bleda. To je... Da, 96. se zadnji. I koje emocije te vežu? A bilo je gadno, znam da je bilo gadno valovi i popušio sam tako da nemam baš nekih emocija. Evo, Evo, Sturama, ajde. Evo ga, Sturama. Ja bez majice, kako to bez majice? Bez majice. 5 eura je majica. Ajde se prijete. Ajde se prijete. Kaj hrca gopa? Mare, kaj ti iskusna veliš? Zakaj tebe nisi metili na štokera? Ne snimaj tenis, da vidiš ovo. Zakaj tebe, Marija, nisi metili na štokera? Dobro. Sretno. Na onaj flos idete van. 3-4. Megi, na onaj flos idete van. Kaže Želja, ovi svi su došli zajebavati, a mi nama imamo svjetsko svjetsko. predstav. Kužiš, jel mi smo ono, ko će koga? Kako su napravili? Zipče, ti zatvori vrata sad. Zadnji put 80. Ja sam... Ne, 75. prvi put. 94. je bilo svetovno prvenstvo za veterane. Idemo uz ovu obalu, za ovi čamci. 1980. godine, na Prvomajskoj. 77. A svakog pitam kakvi su vam ovako utisci sada? Na šta vas podsjeća Bled? Na mladost. Na mladost. Meni se čini da ovo nije par. Nije, te dvije. Pa da, kak ćemo onda par? Jedne su ostale, a jedne se drže. Neke su prve, onda su druge jedne crvene i treće su crvene. Sad kad se mi uveslamo. Evo gotovo. Znači mrtvo hladni. Oni tek sad mijenjaju čamac. Oni tek sad mijenjaju čamac na cilju. Ja sam u gošće bio u čamcu i ne znam kad ću sljedeći put vesti, ali bilo je super. On misli na brzinu, znači. Čestitam na strokanju, naviku samo na zlato, tako da. Čekaj, smo mi zadovoljni s ovim rezultatom ili nismo, to je što treba definirati? Bravo. Dobro. Štrokeru, to je bilo to. To je bilo to. Hvala. Jel vam bilo lijepo? Odlično.
To je najvažnije. Svi su dečki jako lijepo odveslali, trka je bila u kontinuitetu, s obzirom na količinu treninga bili smo uspješni. Kad se sad nisam prevrnuo, evo. Kako samo centra, pa to je centravac stalno nešto. Gori od moje žene. Da je bio neki Gori. isti on, u čamcu sigurno bi se prevrnuo. Prvi, tu vidiš. I odeš prvo, daj se... Ishod je očekivan. A, bravo. Da, potpuno očekivan. Prvi. Sve smo izmasakrirali. I nas je izmasakrirao po špricu. Je li taj Bled i dalje dobar za veslanje? Čekaj, danas je baš lijepo za veslanje. Sorry, čekaj, ovo je video samo. Evo ima i otoka. Najslađi. Prvi put. Da budeš lijeva, to bi želio znati. Lakše s lijevom rukom. Ide na glavu! Hop! Šta čekaj? Diši, ajde! Rasporedi! Ko je još ostao tu na Bledu? Janušević, Klavura i još onaj, kak se zove, kaj je ostalo? Produžimo u tijeku provlaka dužinu drži, prema koncu dodavati snagu. Najbitnije je odbaciti brzo ruke, trup, da se ne zaletimo, znači čamac podvlačimo. Stupaj na špici. Oh, gospod Osterman. Žvahtu me sem.